God says that in the book of Isaiah, for they are written before me, all your iniquities. There's a video about you in heaven of the good things and of the better things that you have ever done. So you don't want to wishy-washy. You want to be exact, terrible. You don't have to beat by the bush. Gore modimo a bontse mponela ke robela ngwanyana o le leitlo modimo tswetse wa itse gore mo TV wa go roba leitlo le le enele wa o itse ka robala pelo yana. So that you don't say God is looking at you are exact. That girl, you know the motive behind this. You don't overgeneralize, you are exact. They are written exactly. Ellen White says, as you confess your sins exactly, because they are written exactly that way. For every sin you confess, it is written against it that you have confessed this. The writing against the sin is beautifully represented by the priest taking the blood which have your sins and sprinkling this blood in the holy place, in that veil that separates the holy from the most holy. This is logical. I love God. This is logical. The sins are from you to the animal, and blood is in the life is in the blood, and with the blood of the animal, the sins are now in the basin as the priest is going. And as he's sprinkling the sin in the veil, which was representing the body of Jesus. The sin have moved from you to the animal, from the animal to the basin, and from the basin into the sanctuary. As you are confessing your sins every day, and morning and evening, your sins are actually being transferred to the sanctuary above. They are not yet blotted. They have been transferred to the sanctuary. Therefore, it necessitates that the sanctuary needs to be cleansed from the sins that are there. What am I trying to say at this moment? I am giving you an opportunity right now. Transfer your sins to the sanctuary above. You know your video, I know my video. Right now I'm attending my video. As I'm sending my sins above, I believe that as Jesus does the work of finishing everything, my video is going to be given a virus. It's your time. Right now. Review your video and give it to God in a terrible way.
Our Father, we are kneeling before you this Sabbath because we want to say this service has to be a different one. We want to go away with the assurance that you have forgiven us. We therefore plead on my behalf and behalf of the people who are kneeling before you, the blood of Jesus Christ, which alone has power to cleanse our sins. The blood of Jesus, which is likened to the fullest soap in the book of Malachi, wash away our sins. Cleanse us from all our sins. And Father, sometimes we even forget our sins. We pray that you may have mercy on us to put us in remembrance of our sins. Because at the end of the day, you must remain a just God, and not only a merciful God, but a just God in the whole universe. Give us a remembrance of our sins so that we can have the opportunity to confess our sins. That you may stand, be a just God, and at the same time justifying the sin. Thank you for this opportunity you have given to us. Continue to remind us of our sins and to believe that we have been forgiven in Jesus' name. Amen. The last one I'm going to talk about now approaches your doubt. Have you prayed? Have it ever? You have prayed. It only happens to me. And you've confessed your sins and you are exact, but you just don't feel forgiven. Seriously praying. Maybe it has happened to you right now. Thank God for the laver. After the altar of burnt offering, there is the laver. The laver mogopo wa botlhapelo. Water was put inside the laver. The laver was not to cleanse you, but you wash with the water. Now you need to understand something about the laver. It was made from the looking glasses that were taken from the children of Israel, from the daughters of Israel. The looking glasses were like mirrors. That's the King James. I just wanted to sound sophisticated. Okay, that was just a commercial break. We are back. Amen. So it was made from these mirrors, and these mirrors were made from bronze. They were quality mirrors, eh? Mm-hmm. And the Bible says they were taken from the daughters of Israel, not the men. Daughters, you know. But imagine yourself, as the priest was there, offering, and as he's moving, you know, in that time they were wearing sandals. Holy sandals. They were wearing sandals. And as you'll be moving up and down in the sanctuary, your feet will become dusty. And as they were approaching the laver, the mirror was meant to show them that look at your feet, they are dusty. But the mirror had no power to remove the dust. So they were to wash their hands. And they were to wash their feet before they can even enter the holy place. Representing that not even a particle of soil was allowed to enter. Cleanse your hearts, ye double-minded. And cleanse your feet,
le ntlahatsa dinao tsa And your lona hands, ye sinners. le diatla tsa lona lona baikepi As you were sinning against God, ha le na le ntse le hela modimo even though you confessed your le sin, ha o ka tswa o ipoletse and maleo even though the blood of Jesus is like full of soap, o ka tswa madi a ga Jesu a tshwana le molora o you tlhatswang have been putting soap in you. o ntse o itshasa molora You need the water to cleanse. o tlhoka metsi go itholola You are to wash your hands o tshwanela ke go tlhapa diatla tsa before gago you can even enter pele ga o ka tsena into a deeper room with God. mo lehelong le le hapegileng You are le le doing- ko teng le so modimo you see that in prayer that you can actually move. jaanong a bona ya gore mathapelong tota o ka tsamaya For we do not walk by sight. gonne ga re tsamaye ka matlho ka go We leba. walk by faith. re tsamaya ka tumelo As Jesus was moving from the holy place into the most holy place, ga Jesu a na tswa hele mo go boitshepo a tsena mo heleng ga boitshepo there were faithful brethren who moved with him. go nna le ba bangwe ba bang ka oleng wa ba tsamaile le ene ka Yet they were tumelo. still in planet Earth. Ba ntse The ba le mo Bible says as lehatsheng. they were moving in him, with him, the door was shut. jalo ga ba ntse ba tsamayang lebati la tswalwa So even while you are praying, you jaanong le ga o can move. rapela o sutile You are now moving wa tsamaya into the lever. o ya ko mogopong The lever and the water, they represent the cleansing. mogopo le metsi a emetseng tlagatso kana tlhapiso That's why we teach about baptism. ke sone se re buang ka kolobetso Baptism is not only to cleanse from sins, kolobetso ga se go tlhapa dibegela but it is to cleanse you from even a guilty conscience. ke go ntlagatsa le mogopolo o e leng gore o rwele go ipa molato This is the reason why Paul represented the baptismal pool as a grave. ke ka mo Paulo a nang a tshwantshanya le kadiba la kolobetso le Because lebitla even though you confess your sins, they are still in your brain. You le know ha you o have done it. ipoletse maleo a gago a ntse a teng mo tlhaloganyong ya And you gago don't feel forgiven because you know you have done it. ga o ikutlwe o itshwaretswe ka gore There is an assurance that you need to be given. jaanong wa ruri hale o batla thurigaletso ya That if any man be in Christ, gore le ha e le mang motho le ha e le mang ha a le mo go Keresete he is a new creature. ke sebopiwa se sešwa Old things are passed dilo away. tsa pele di hitile Behold, all things are become new. bonang dilo tsotlhe di hetogile You need to sešwa remind Satan that Satan, you know what? That old man that you are talking about, he has died and he's been o buried. tshwana ke go gakolola satana gore ee satane motho wa pele yo o buang ka ene o sale a This is a new one. yo ke yo mošwa Ezekiel. Ezekiel. Let's read Ezekiel as we come to the close. a re ke go Ezekiele jaaka re tswala Monna wa re Bible ya gago ya lapa go tla re hetse. The book of Ezekiel. Are you in the book of Ezekiel at least? I know we are all looking for a chapter. Chapter 36. And we are reading verse 25. Ezekiele kgaolo ya masome a mararo le boratano 25 We are reading verse 25, but let's start in verse 23. This is the last verse I'm reading. jaanong ra go simolola ka temana ya masome a mabedi le boraro The Bible says, and I will sanctify my great name, which was profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them. And the heathen shall know that I am the Lord, said the Lord God, when I shall be sanctified in you before their eyes. mme ke tla itshepisa leina ja me je legolo je le tlhapaditsweng mo meraheng jalo le tlhapaditseng mo gare ga yona mme merahe e tla itse ga ke le Jehova For I will take you from among the heathen and gather you out of all countries and will bring you into your own land. gonne ke tla le tsaya mo meraheng ke le phutha kwa mahatsheng a otlhe mme ke tla lo le re mo lehatsheng ja ga lona Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. o ke tla lo kgatšha ka metsi a itshekileng ke lo mme lo tla itsheka
ke tla lo tlhapisa leswe jotlhe ja lona le medimo yotlhe e ya lona ya disetwa. Paul says, this one thing I do, Paulo a ba re selo se le sengwe hela se ke se dirang forgetting all that is behind, ke lebala tsotlhe tse di ko morago I press toward the mark of the whole. ke gatela pele. You are saying to God at this moment, O ra modimo o re mo nakong e God, cleanse me from a guilty conscience. modimo ntlahatsa mo megopolong Cleanse Yes, my heart, Okame. because even though you have promised to forgive me, my heart condemns me. ntlahatsa ka go na le ga o ntshologeditse pelo ya me ntse mpa molato. For if our hearts condemn us, God is greater than our hearts, and He knoweth all things. Ka gonne le ga dipelo tsa rona di re baya melato modimo mogolo go di heta. You are praying for a clear conscience before God, O rapelela segakolodi se se phepa so that even when you walk out of this church today, gore le ga o tswa ka kgoroye as you are going to be taking the last prayer this morning, jaaka re tla be re ya go tsaya thapelo ya bogelo mo mosong o, you walk out of this church a forgiven man. o tswa mo phuthegong ye o ikutlwa o le motho yo o itshwaretsweng And not only forgiven, e seng o itshwaretswe hela walking confidently in the newness of life. o tsamaya ka tshosologo mo bošweng kana tshwagatsong ya botshelo. And as Satan reminds you that before this Sabbath, E be Satana ya go gakola gore just yesterday before beginning of the Sabbath you speak like a Christian, you say, yes, that is true. o re go ntse jalo I have profaned the name of God. ke gatakile leina la morena But for his name's sake, mme ka ntlha ya leina la gagwe he is to be sanctified in me. o tshwanelwa ke gore a siamisiwe mo go nna And he has cleansed me from a guilty conscience. o ntlhapisitse a ntlhatswa mogopolo wa go ipana molato. This is what brings joy to a Christian. Se ke sone se se le reng boipelo mo mokereseting Consciousness of knowing that you are forgiven and God holds no grudge. mogopolo wa go itse gore o itshwaretswe ebile modimo ga a go bee molato ka gope ga ke mo go teng gatela re le direng kana ka setho Ga go be bambara ga ka go ba Sengwakeng. bamba. So you are going to pray O tshwanela ke go rapela that God may cleanse you from a guilty conscience. gore modimo a tlhapise segakolodi sa gago. You just confessed your sins. O sa tswa go ipolela maleo a There's gago. therefore no condemnation. Ka jalo ga gona The problem right now is you and your brain. You are still condemning yourself. jaanong mathata ke wena le pelo ya gago hela o santse o ntse o ipaya You molato. are going to pray, God, deliver me from myself jaanong re a go rapela gore modimo nkgolole mo go nna and cleanse me from a guilty conscience. mme o nthapise mogopolo wa e leng gore o ipaya molato. Help me to walk before you confidently knowing that you have redeemed me and you are to restore me into your gore work. ke tle ke tsamaye ka tshosologo gape le ga go ke itse gore o intshwaretse mme ebile o tla How boa are you guilty conscience? o ntlahatsa. Nkile ka batla go tlogela tiro ya modimo ke bona re ka ke tlogele wa nsela. Ke I tla tlhola want- ke re rajang ke ntse ke itse. A guilty conscience can even keep you from your destiny. mogopolo wa go ipaya molato o ka kgona gore o go kgoreletse go goroga ko o tshwanetseng go goroga. No one walks out of this door ga go ope yo o tswang ka kgoro e without the assurance a sena tshologetse that God is willing to restore you thurihatso ya gore modimo o ikemiseditse go boa go to that buseletsa special and great work He has called you for. a go buseletsa mo tirong ya e molemo ya neng a e go bileditse This is your moment. ye ke nako ya gago. And as I'm praying and closing, I will be seated down. I'm finished with preaching today. jaanong jaaka ke tla beng ke rapela ke tla be go tsweng go ke nna gase ya metiro ya go bua le lona ke e weditse We are praying. ra rapela.
Our Father, you have promised us that if we confess our sins, you are faithful and just. I'm thankful because the Bible starts with you being faithful. We may not be faithful. We have done things that are a shame to your word and a shame to the very name of Christianity. Our friends have been misled because of what we have said to them and done with them. But right now, our minds are still condemning us. Help us, Father, to cling to this word, you are faithful. If you have promised something, you will do it. No matter what we are and no matter what we have done, when you have promised to do something, you will do it. Therefore, help us, Father, to believe that we are forgiven. Not because we feel it, but because you have promised. And God is not a man that he should lie. Help us to cling to the promise that you are faithful. Father, deliver us from ourselves and self-condemnation. Cleanse us from a guilty conscience. And help us to walk into the newness of life. Walk in knowing that we have been called for a great work. And because you have been called for a great work, you have loved us while we were yet sinners. And you have redeemed our life from destruction. Help us, therefore, to walk with thanksgiving and to believe that you have covered us with the righteousness of Jesus Christ. That the life that Jesus has lived in this earth has now been accounted on our behalf as though it was lived by us. Help us to walk in that consciousness of knowing that we have peace with you. There is no wrong. Ha gona sekoloto a gare ga rona le wena Modimo. Re thuse gore re dumele seo ka Jesu Kriste ra rapela. Amen.
a re rapele modimo re raetsho ka leina le le maatla la morena jesu re ya go leboga kgosi tanke modimo wa rona ka sebaka se sengwe se segolo seo se regileng mo mosong ono o tla go tsena mo sebakeng seno jehova sa gore gakolola le gore tsibosa le gore bula matlho morena go itse gore mo leetong leno le re tsamayang mo go lone go ya polokong kgosi ya botshelo e le rona jaaka batho ke le rona re ka le ithontshang mme o sa le o regile tshwanelo eo ka leina le le maatla la morena jesu re ya go leboga rra re rata gore morena jesu jaaka o ne wa akgega mo mokgorong gore madi a rona rra a kileng a tshelegela mo phologolong a tshelegela mo mogopong a kgatšhiwa mo gare ga sesiro wa rwala morena re thuse kgosi go se kitla re retologa re ipona re tabola gape maleowa re a ikapesa a re rontsha tshwanelo ya go tsena ka bogosi jwa gago mme ga o dirile jalo modimo a ka leina go ba go gala le duela gago ka jesu kriste morena kgosi ya botshelo re santse re go leboga le mo nakong ya gompieno rra mo matlhokong a rona morena mo ditlhaelong tsa rona kgosi le ba mongwe le mongwe yo hano ka pelo ya kutlwela botlhoko yo ka o ntse ka gale morena mo mautlwela botlhokong a gago mme o re neele go ya ka tshiamong ya gago re apole mowa wa go iphitlhela re rwele bokete mo ditlhaloganyong tsa rona mme re bo ithwesa ka ntlha ya gore bangwe ba re loile gore re se ka ra atlega mo botshelong ke ka mo re ba rweleng e le mekgweleo mo dipelo le mo ditlhaloganyong tsa rona jehova re thuse mme o re golole mo go borona rra go iphitlhela e le gore ke rona dikgoreletsi mo go rona o nonogile jehova ga gona nonofo epe e hetang ya gago le ga e le mang yo leng gano mo nakong ya gompieno kgosi ya botshelo ke wa ba segatlhego sa me ka boingotlo ka boinyatso mme ke neela wena taolo jehova mongwe o tsile gano mo nakong ye a tla goga botsogo jo e seng jone jehova mme ka ntlha ya pitlagano mo segakoloding sa gore o gatile sengwe se mongwe a se mmetseng gore a se gate modimo a ka tsipola selaga se se ntseng jalo le mo nakong yano mme o mogolole mongwe wa gano jehova o rapetse dingwaga ka dingwaga a eletsa go bona mopati wa botshelo ba neng a ba sologetse ba nnyala go sele ba neng a sologela gore ba tla mo hitlhelela ba retologa ba ya go sele o jehova tsela yeo mo rulaganyeditseng yone ke a rapela ka jesu kriste morena le mo nakong ya gompieno kgaola melelwane e ya beetsweng ke yo bosula morena mme a bone lesego le le tswang ko go wena kgosi ya botshelo le ga e le mang yo sa leng ka tsene ka dithuto a rutega mme a sologela gore mo nakong ene o ka ba gololesegile a na le seatla sa go itshetsa mme go lebega go na le sengwe se se kganetseng modimo wa ka le mo nakong ya gompieno kgaola melelwane e ntseng jalo jehova mme o mo neele o mmolele kgoro ye tla reng a tsene ka yone go be go sena ope yo o ka e tswalang ka leina le legolo le le maatla la morena jesu re tswa gano kgosi re a tsena mo go lone le hatsekile morena le re tswela pelo re tsena mo go lone le hatsekile jehova le a itse gore re ntse re hiwa boammaaruri jo bo tswang ko go wena mme yo bosula o eme ga kgorong gore gakolola tse re di dirileng maabane modimo a ka re neele bobelo kgale jwa go ema re mmolelela gore re a itse gore re di dirile mme tshiamo ya morena jesu e re lekane gore re ntlagatsa le mo nakong eno ga o dirile jalo kgosi ya legodimo re thuse go gata mo dikgatong tsa morena jesu tse re itseng gore di tla gata go le thata di tla gata go le bonolo mme se se molemo ka tsone ke gore di isa ko botshelong jo bo sa khutleng jo re dumelang gore lengwe la malatsi o tla bitsa mme re letsa yang go ikutlwa rrao re ya kgola gore re tsene ka dikgoro re be re ya kola botshelo jo bo sa khutleng jo sa leng bo re betse ka leina le legolo le le maatla la morena jesu re ya rapela amen. Remind the church to come at 4 for visitations.